Manje phela ngithola kumele ube kwazi irenki lapho uphelela khona. Kukhulekela ukuthi ngifundisa ukuba ku-boundary. Kanti phela ungaba ku-boundary asoze ne-stress emhlabeni ngoba ivili lendaba zabantu yakungekho bizwa uthonisiswa amacala ngoba vele uhlala ule boundary. Ukwazi lapho uphelela khona. Kanti phela abantwana lizweni. Right now. Ukuthi ezulwini kwakulempi yathi sithe impi yaqala ngaphi ezulwini uLucifer sithe thina wayeyi-covering cherub. Akade bekhona izolo ngikubonile athi sathi wisdom kaLucifer inganani ulu kakhulu. Athi phela sathi thina uLucifer was the covering cherub. uJesu is the archangel, ingilosi enkulu anti ethenjiwe ezulwini. uJesu uMikhayeli umnikazi wezimpi olwa eyi-archangel. uLucifer sathi thina i-covering cherub. sathi thina impilo esikuyo uLucifer ngeke umnqobe ngehali. Lani kanje okunye sikhambeni okunye kweso ihala nje lamanzi lani futhi okunye lamatshe lesawudo lamatshe lani libonisweni bantwana amafutha holy oil. Athi phela abantwana bebelali athi ningabona mama sekuthatha khonokho sekugqoka ukuthi mama qhamula ihali usathani lo esilwa laye. Waba khona ikhampani ehulu ingakanjani bantu ingakabi khona ibandla likhona. Athi thina lo muntu omkhulu owayehlala ezulwini owayehlala duze loThixo okwazi nxa kuyikuthi ezulwini kulamatoilet okwazi amatoilet ezulwini. Thina khona siyafika si-introducwa ukuthi lo ngubaba lo ngumoya oyingcwele leli yilizulu lesi yisihlahla sokuphila. But uLucifer vele sidila lo muntu okwazi konke. Sathi thina umuntu onganqoba kuphela uLucifer ngubani? nguJesu owamtshaya home and away. Wamtshaya ezulwini wamxotsha wamlanda emhlabeni wamshaya esiphambanweni waqeda wathi it is finished. Athi phela wathi ngile master key kusambulo yibe ngile key ye-Hades ngiyikuqala lokucina, the alpha and the omega, a God omnipresent, God omniscience shikaramatongo mathandalora. Nguye kuphela ongayiqedi impilo esiphakathi kwayo. So nxa singena kundaba yethu yanamhla asikhuleke babona ingcwele ohlala ekhaya ezulwini abadlula ngomgwaqo abahleze emakhaya abathengisa emagrosa abalemisika leli vangeli lingacezi muntu. Silapha mlimi ukuzofakaza siphila phakathi komhlaba ole confusion. Abantu abaningi asikwazi okuyikho amaviki amabili ngilapha Jesu othandekayo ngicela ukusetshenziswa lizulu amaqinisa aqhaywe iBhayibheli libalwe abantu babekwazi omele kuphilwe abantu bazikhethele ukuphila abakufunayo kodwa amavesi ebaliwe. Ekucineni senzelani? Umhlaba usugodwa impalampala ikhala kuthuthwe emhlabeni. Sithi lanxa silahliwe sithi Thixo ukwahlulela kwakho kulungile. Amaqiniso sawezwa leli tende libekwe ngabome emagrosa ngoba lidinga ukusindisa abantu abaziwa lizulu. Umoya engcwele owanqwaneleyo kabasindiseke. Vuselela ibandla, vuselela mina, vuselela abalaleli. Ekucineni impalampala ikhala sibe khona ekhaya sisindisiwe ngumthandazo wethu kungalahlwa lo yedwa kodwa thina labantwana bethu labazukulu lesihlobo sibe khona ekhaya sisabela amabizo ngoJesu siyakhuleka. Amen. Izolo siqinela phana uLucifer uzasibala kuGenesis chapter 1 kusiya ku4 zabe ngunika amavesi zagijima ukuwabala amavesi ethu ungakabali. Siqinela phana uLucifer eqothwa ngaphi bantu? Eqothwa ngaphi laphana uLucifer? Izolo sikhulume ngendaba yokuwa kukaSathani eqothwa ezulwini. Sathi thina uNkulunkulu wathi kuLucifer angila prime minister
mina ezulwini kangibusi lo prime minister ngiyabuxotsha mina ezulwini. Sabona lapha uLucifer exotshwa ezulwini kwasala ingilosi. Ngifuna nizwe kuhle lokho. Ezulwini kwaba le 1/3 of the angels esikhulume ngayizona nti eyacasta amavoti kubhoksi likaLucifer. Labana abacasta amavoti kubhoksi likaLucifer iBhayibhili lithi baxotshwa naye ezulwini. iBhayibhili kayisiniki inamba yengilosi iphonga ukuthi 1/3 of the angels. uDaniel nxa esibhalela ungafunda uDaniel kubo chapter 7 laphana uyasitshela ukuthi ezulwini wabona isihlalo sobukhosi amawakawaka lamawakawaka ezingilosi. So ngezinye indlela they are countless, they are numberless. Amawakawaka lamawakawaka ezingilosi. Kumawakawaka lawana uSathane wakwanisa ukudonsa i1/3 yamawakawaka. Liyangizwa nti? So kwasokusala ezinye ingilosi ngaphi ezulwini, ezinye zaseziqotshwa zabuya lapha emhlabeni siloLucifer. Ivesi esibala izolo uthe maye kuwe emhlaba uSathane uqotshiwe ezulwini ebuye emhlabeni elolako olukhulu. Liswila nti ngoba phela seluzile ibhekli ezulwini usezokulwa lenzalo kaThixo sesiya ku creation. Sihamba sonke nti sibuya ngathi laphana ucreation ekudalweni uLucifer sezokulwa lakho konke okudalwe nguThixo. Liyakuzwa nti? Mani nike ngichasise lokho. uNkulunkulu iBhayibhili lithi wasedala uAdam lo Eva. Sihamba sonke nti wadala uAdam lo bani? uAdam ngoyini? uAdam ngoyini? Anti bakhuluma ngesize yabo. uAdam umuntu oyini? Oyindoda, umuntu oyisilisa. Wadala lo Eva ngoyini? Ngomuntu ongumama, umuntu oyisifazana. Ekuqaleni ensimini yase-Edeni kwakungela sitabane. Ngazulukela uNkulunkulu wasedala uAdam, wasedala uEva, kwacaca ukuthi lo ngubaba, kwacaca ukuthi lo ngumama. Liyangizwa nti uLucifer ngenxa yokuthi vele uqotshwe zondile elolako olukhulu wabuye sozophambanisa indalo. Yikho libona indalo itshintsha ensimini yase-Edeni kulo Adamu kulo Eva. uSathane ufuna ukulwa lakho konke okudalwe nguThixo, ufuna ukunyonganisa konke okudalwe nguThixo. Yikho sesiphila phakathi kwabantu asebedivert imvelo. Ubaba athandane lo baba, umama athandane lo mama. Liyangizwa bakithi? Ngoba ngani eqotshwe ezulwini ulonako olunjani olukhulu ulwisana lani le ndalo yonke edalwe nguThixo. Ufuna ukutshintshanisa konke, akuconfuse konke, umhlaba ube le confusion. Yikho lapho esithola khona obaba labobhudi lamajaha sebesithi bona kumele siba understand ngoba yena uzizwa ungani ngumfazi. Labafazi ngapha bathi ngicela lingi-understand mama. Ngiyabona mina ngiyakisho ukuthi nginebhonga mina. Ngeke ngahlala eCape Town kakhulu. Iministry yokuthumana ngayiqalele eGoli eCape Town. Ngangisebenza kwenye company eyayilezitabane abaningi asoze ngiyiqambe. Uyakwazi ukuthi ibhonga lami leli engilalo leli babefuna ukungenza ubaba. Ngiyangizwa kodwa bathi wena uyavuma ukuthi ekuseni ungangifonela mina ekuseni ngisanda kuvuka. Abantu abaningi bajele ukungifonela ekuseni ngisanda kuvuka ngingabasabela ngithi livuka njani. Bathi hayi besicela ukukhuluma lo mama. Ngithi nguye umama. Nguye umama onjani bantu okhulumayo ngoba ivoice yami ifibe west ekuseni vele ngamvuka. So lokhu ngizalitshela kule nyina ngothi phongo udlula kikho. So babedlala nje khona phana ecompany begijimisana omunye abesisithi but lo angaba indoda abhonge ama features akhe ku voice
voice box yakho ngathi indoda liyangizwa so mana ngitshela ukuze ngitshela kwenye ilanga ngakhumbula ukuthi wasuka ngohamba njani but okusalayo ngizama ukuthi uNkulunkulu edala into zonke emhlabeni wayedala versus uLucifer ololaka eqotshiwe so uzophambanisa inhlala kahle yecreation yonke into edaliweyo ufuna ukuyiconfuse mina akwazi mina ngeke ngizibuze kodwa ukuthi kambe ensimini yeEden ama-dreads ayikhona ngiphendulani phela kanti ngiyabuza asevelana mina libone ngani umlimi edala kwakulama-headpiece eceleni lama-dreads unyonganisa konke okudaliwe ibandla kalikho bakithi konke okudaliweyo ufuna ukwenze njani wani ukunyonganisa ngoba yena ulolaka ufuna ukuphambanisa inature le-creation alingizwana hana ngikhuluma ngalutho lapha ngiyadlula kuphela wena ucabanga ukuthi ensimini umlimu nxa eqeda ukudala u-Eva wathatha ama-dreads wathatha ama-cutex wathatha yonke nje inonovithi omascara wabeka eceleni wathi eqeda ukwenza u-Eva wathatha ama-lipstick lama-penseli lawana okudweba ama-makeup waqeda wadweba u-Eva ngicela lingincedise waqeda lapho wathi Eva uphelelanga mana ngufake 100% kumbeni umlimi balincedisana bebathatha ukuluka u-Eva acela ngincedise bakithi mina ngoba kunye mina ngiyakumangala wancedisana ukuthi wena simfaka ama-dreads ayi-blue simfaka ama-dreads u-Eva ayi-purple simfaka ama-dreads ayi-green angazi ube ngiyakhuluma bakithi siqede lapho asimncediseni ukuluka umam-3 u-Eva ngoba engakavuki kumele abe selukiwe umam-3 ancedisana uJesu eqedisa umlimi esithatha enweleni uJesu eqedisa umoya engcwele la etshisa ngekhandlela emfileni lapha u-Eva angazi umbeni yeJesu ukukhuluma la uSathani wathi eqotshwe ezulwini wayelani bantu asambelayo mani lingathuli wayelona konunjani wayelwisana lani lendalo ukungezelela okuthiwe nguThixo ukunyonganisa indalo ukwenza amakanyanisi yawenza amakanyanisi ukunyonganisa walwa lakho konke okuyinature kaNkulunkulu so iBhayibheli mina ngiyazitshela ukuthi mina umlimi eqeda ukudala u-Eva nxa evuka laphana kube sokuthiwa nangu umkakho u-Eva ale umtshado wokuqala wabakhona ensimini yase-Eden uThixo etshadisa u-Adam lo-Eva emqhubela umama ibandla kodwa likhona bakithi emqhubela ukuthi iBhayibheli ithi yona u-Adamu ngasibuza mina ukuthi kungani uThixo wavumela ukuthi u-Adam alale ku-deep sleep into ezimele sizichasise ngoba ziyakhomfuza umhlaba u-Adamu walala in fact mana ngiqalele emuva bethana uThixo ngayiqeda ukudala laphana inyamazana zonke zaziyi-2 by 2 ensimini kwakungela mbuzi lesithembo kwakungela nje lesithembo kwakungela donke lesithembo kwakungela sithembo kunyamazana kwakungela sitabani kunyamazana alingizwa bantu inyamazana zazingasositabani zazihamba 2 by 2 iBhayibhili lisisithi uNkulunkulu wasethatha u-Adam wabemisa la uThixo wabaseceleni kuka-Adam wathi Adam aku-exercise ubumina kuwe ngoba wena udalwe ngomfanekiso wami isono sasingakangeni ingqondo zika-Adam zazigwanile engakadla amajigisi angazombili khona Adam le diet yakhe yayi-right le ngqondo zazigwanile Adam ngakudlula undwangu lomkakhe uAdam wathi le yindwangu umlimi wathi that's right Adam kolapha vele besefuna ukuthi indwangu ngani ngoba imicabango ka-Adamu lemicabango kaThixo kwakuphose kuhambelane ngoba isono sasingakabi khona
Adamu wasemnika amabizo. Akula nyamazana, akula sibungu esasingekho ensimini. Kwakulabo mosquito, kwakulamahuku, kwakulabo mpankwa, kwakulamagundwane. Kwabanika Adamu amabizo. Ekugcineni kwenyamazana yokugcina kwakulula ukuthi uThixo ahlafa ku-Eva. Alizwa. Wayekela umlimi inyamazana zaphela zathandana ensimini kwaba ngama-2 by 2 ensimini kwaba ngu-Adamu kuphela oyelokhu ebhode dzungayira engela-partner. Abantu belama-partners, inyamazana zithandana, uthando luthunqa luchisa phansi phezulu ensimini. uAdamu lokhu ebhoda ebhayiza ehamba ebona indwangu belabomkabo, ebona unkonja belabomkabo, ebona kuyi-2 by 2. iBhayibhili lisisithi kakulunganga. Ayibandla kalikho bantu, likhona kwathi bandla kakulunganga ukuthi umuntu abe yedwa. Yekela ukukulungisa ntambama. Nxa uThixo wabona kungalunganga, wena ungakulungisi. Wathi mana ngimenzele umsizi. iBhayibhili lithi umlimi waselalisa uAdamu phansi, kayilalisa uAdamu phansi. iBhayibhili lithi wasekhipha ubambo. Ni-right hand? Wasekhupha iribhi, not ribs. Umuntu oyindoda zangakhipha imbambo eziningi. Uhlupho lwantambama ngilabo baba balembambo eziningi. Ezinye imbambo zikwamanye amalokitshi, ezinye imbambo zisekhaya, ezinye imbambo zisemsebenzini. Kule problem ntambama ngoba kwakhitshwe emuntwini lubambo olokuyabumba umama. iBhayibhili lithi nxa sokukhutshiwe ubambo, uAdamu uyalala phansi, uThixo besekhupha ubambo. Kuthiwa wakhupha ubambo, ubambo luyi-1, iribhu sibili wabevala. iBhayibhili kayitsho ukuthi kwamendwa ngenye into, kwabe kuvalwa kusala kulesikhala. Angazi into yakusho. Eceleni lapha komuntu ongubaba kushoti iribhu. So kunida umuntu ozokhava igephu yeribhu. Uhlupho solukhona ukuthi ubambo lwakho lungafi, olwesize yakhitshwayo. Alizwani? Ibandla likhona. Lapho libona abantu nxa bethathana, abantu nxa bethandana kabazenzi, bahamba benze so. Libona kubangelwa yini? There is a gap which must be filled. Anti yabona nxa sihamba lomkami, anti oyindoda. Ngiyayizwa. Ngasihamba lomkami oyindoda, ngasenze so. Libona kwenzakalayo. Inature yomuntu vele kwenzakalani. There is a gap yomuntu ongubaba ola. Ngiyayizwa. Iribhu le yasikhitshwa yafakwa ngapha. Ithe isifakwe lapha kwavalwa, kwakhitshwa ngapha kwaba lomoya, kwavalwa kwasala kubetha umoya, ngapha kwafithelwa iribhu. So iribhu le imele ikhavwe iribhu le. Ngasihamba siyi-2 loba kunyatanga sizama ukukhava igephu yomoya. Kuqedile. Akunamuntu wakwenza iscience khona ukuthi bambanani, hayi. Kuvele kuzokhavwa igephu ye-creation. Hlala phansi lapha. Uyabona bazalwane? Adamu besephaphama, kayiphaphama uEva. Thina abantu abangomama siyicapital yabobaba. Thina vele we never existed kungalababa. So ubaba kumele aqala abe khona ukuze kube nomama. Ngiyangizwa ngoba thina senziwe phezu kwecapital yobambo lukababa. Without a man there is no woman. Ngiyakuzwa obaba besithi bazathi amen bakithi. Ngiyaqonqothe kangaka abantu. Ngaphandle kokuthi umama abe khona kumele uqale kube lobani bantu. Lobaba, ubaba bese khitshwa iribhu bese kudalwa umama. Ngiyakuzwa. That's why libona ubaba eyi-head of the house, umama bese landela ngoba uphuma kuribhu kababa. I-existence yakhe iphuma kwakhe. So iBhayibhili lisithi uAdamu ngayiphaphama evuka lapha. Kuthiwa lekwathi ngifunda kuthi uEva wayemuhle kakhulu. Wayemuhle kakhulu uEva. Likhumbula ukuthi isono sasingakangeni uAdamu kuthiwa wayemude phose ngangetower light. uEva wayephosa landele afike maybe kuma shoulders
athi ubufitshane lobu yisono elokhe sisanda. Ukwanda kwesono abantu sibabafitshane. Sithe sifunda kuBible reading kuboGenesis sathola ukuthi ngesikhathi zabo Adam abantu baphile 960 years. Likubani lathi iyouth yensuku zabo Adam yayi 350. Kawule 350 ngumuntu omutsha suzala ifirst born. Ngokwanda kwesono iyouth yakathesi ngabo 1920. Yabona ukuthi isono sesehle kakhulu. So iBhayibheli lithi uAdam nxa eqeda ukuphaphama nxa evuka uThixo ebona uAdam ebona uEva enelapha umama omuhle bakithi ithatha lazelihle kuthi uAdam abesithi woman. Aliswanga lisithi ngikhulumela ngothini la wahle wawumana anti ebona umama wathi bayibabo ngathi mina ngiye ngaphi yikho libona baba abangabhabhathizwanga kuhle abangalamoya silobhabhathizwe kuhle bephambana wama lapha uEva uAdam wathi woman born of my wazwakala kuphela seyenza imboyo kuthiwa imbongi born of my bones flesh of my flesh. Kuthiwa wayemuhle uEva emela phana kuthi uEva wayele skin esiyiradi like jelly. Skin sakhe sasengathi siyaqhuqa njengejeli emuhle uEva. uAdam umthixo wasephelekezela umalukazane siyamqhubela uAdam umtshado oqala owaba sensimini yaseEden. Liyangizwa nje ngizama ukugijima ukuthi ngiye kumavesi engiwafunayo. Nxa beqeda lapha umlimo abesesithi zalanani land. Liyangizwa ufuna ukuchasisa khona lokho. Zalanani lande ligcwalise ini umhlaba. Izwilandi kwakunzima ukuthi uAdam loEva bawugcwalise umhlaba bethu. Nxa uthe zalanani landa utshiwo kuwe. Alingizwa. Ungawugcwalisi umhlaba uyiwani. Zala abanye labo kanjani bantu? Baza. Libanengi seligcwalisa ini umhlaba. Libe likwazi ukuthi kuyisono ukuzala abantwana ungakwanisi ukubagcina. It is a sin. Ukuthi abantwana babe banengi bazale bagcwala iroli kumbe bagcwala itrack. Ekugcineni ngabana kudla, ekugcineni ngabana mpahla, ekugcineni ngabana school fees. It is a sin. Even to us women, ngifuna ukukhuza baba balapha. Igeneration esesiphila kuyo omama sebelibumbe libuthakathaka kakhulu. Ukulokhe zane chitha igazi uyafa masinyane. Wena kawugcwalisi mhlaba ivesi yayingatsho kuwe wedwa. Kuyazalwana kuncediswana umhlaba ube njani ugcwale. iBhayibheli lithi yona nxa benika umlayo wokuzalana bande uThixo wenza okuthiwa yiprocreation. Liyangizwa? uNkulunkulu waguqa phansi wadala uAdam wadala uEva waqeda. Nxa esedala abantu katshone guqa daily wanika umuntu into okuthiwa yiprocreation. Iprocreation ithi ukuthi sengibekile emzimbeni wenu ukungimela lina ngokwenu nxa lihlangana liyazalana. Liyangizwa bakithi? Liyazalana. So otherwise izitabane zilwa noThixo kuprocreation. Ngoba mina ngingathandana lo mama asisagcwalisi ivesi yokuzalana sandi. Sesimisa iprogram yezulu yokugcwalisa umhlaba. Izitabani zonke whether ngabomama whether ngabizwa kuthiwa ngoma-lesbian babizwa kuthiwa ngama-sodomizing bangathi babizwa kuthiwa ngama-GPLC kumbe kuyini ababizwa abazinika wona lawo bazolwisana noThixo ngokwakhe kuprogram yeprocreation. How do we procreate? Ngizokhuza abantu abatsha yiba balemizwa ebilayo ezoxabana noThixo kuprocreation. Bazomisa umsebenzi wokuzalana.
ngoba ngathathanga ukuthi ongumama asizalane yamkhumbula upresident oke waphuma waduma kwelinye ilizwe wathatha izitabane eziyi-2 amadoda wabafaka ejele wathi kaliphumi ngaphandle ukuthi libe lo mntwana ejele kandikhiphi ngaphandle ukuthi liyi-2 liyezala umntwana babe ngamzala ngani balwa le program yesu ngakukhona isitabane la umlimi kakusize hambe khuleka ukuthi mlimi kule nto enyenyelayo elidemoni efuna ukuthi ngixabane nawe ku-procreation ngoba mina kumele ngizale ukuze umhlaba wande ibandla likhona ayizala-ke u-Adamu no-Eva baphiwa sebephiwa isihlahla ukuthi bangadli isihlahla ibhayibhili lithi yona u-Adamu no-Eva abesetshelwa u-Adamu ukuthi isihlahla insimu yase-Edeni yale hlahla eziyi-2 esenta liyangizwa nti wawusithi ungabhoda this side isihlahla lezana awuzibona ungabhoda this side isihlahla lezana awuzibona kwakunesihlahla sokwazi okuhle lokubi kube lesihlahla sokuphila zazingatshiyana i-distance kakhulu ibhayibhili ibisisithi lesi sokwazi okuhle lokubi yiso kwathiwa bangasidli liyangizwa njwana lisidla lesihlahla ke lesi chapter 2 njwana lisidla lesi sihlahla liyakufa lokufa liyangizwa abantu abaningi banevangeli lokuthi akungasosihlahla lesana basidlayo u-Adamu walala lo mkakhe sebesithi kuthiwa yisihlahla ibhayibhili ithe kwakuyisihlahla esilamafruits kumele sikucacise khonokho liyangizwa right yikuyini okwenza ukuthi sebedla isihlahla bazibone benqunu nanku kuyalapha nana kuyalapha wena wena usungathi kuyalapha wena nanasi kuyalapha unana lo liyambona lo athi kakhali but umncane ungathatha inditshi uyifake la engimekhona ukuthi kageze uyagezana ngendaba yakhe mina lingafaka inditshi la lithi ngigeze indaba ngingagezi xa ningasifakela amanditshi lo mntwana lo lithi sikhulula impahla nahlezi khona bezitulweni lithi kasigeze banokhulula masinyane impahla ngendaba yani kazilutho athi mina kungani ngingakhululi ngigezi ngazini ngazini mina ngazi ubunqunu kanti ngile nhloni lani yikho kwakusensimini liyangizwa u-Adamu no-Eva nxa babedalwa babephiwe okuthiwa yishakhaina glory liyangizwa lini babembeswe yishakhaina glory yengqondo esingathi ngabantwana so babengakwazi ubunqunu bembeswe ngeglory kaThixo bathe sebedla isihlahla bavuleka amehlo baba njengami sondela kucacisa abantu belivini baba njengobani njengami sebekwazi okubi nani lokuhle lokuthi nginqunu sebekwazi yikho baba nomahluko kuphela nxa sebedlile isihlahla baba kwathi banqunu baqalisa ukugqoka amahlamvu asekushiyeni lokha nxa beqeda ukugqoka amahlamvu uThixo wayethe emhlanganisedla isihlahla liyakufa lokufa u-Adamu lo-Eva kabafanga mzwa lokho owawukhulunywe umlayo liyangizwa u-Adamu wayesitshela ukuthi mzwana besidla isihlahla lo mkakhe besidla ifruthi lo mkakhe bahle bevuka befile azange bavuke befile but ilizwi laselinjani laselikhulunyiwe isono sasesinjani sasesenziwe njengoba namhla nxa ngimi phambi kwakho ngikutshela ngoJesu obuyayo okade uyabuya kodwa kakanjani bantu kakabuyi but okusalayo one day uza njani uzabuya so uThixo nayinika abantu izithembiso okunye kakugcwalisi khonapho uyakumelela kuvuthwe yakubona bazalwane right ibhayibhili lithi kabafanga mzwa lokho basebeqotshwa isihlahla lalelani lapha ngichasise lokho mina ngifisa ukuthi ningajumayeli ngilichasisele ukuze lizwisise nxa babeqeda ukudla isihlahla sokwazi okuhle lokubi bazibona ukuthi abagqokanga liyangizwa basebethatha amahlamvu baqalisa ukunamathisela umzimba befuna ukugqoka umlimi wasebona ukuthi amahlamvu angikhona ngama-miniskirt alingizwana umlimi wasebulala imvu kanti
wasegqokisa the full body. Liyangizwa? Wagqokisa the full body, wagqokisa konke lo mzimba ukuthi bakhanye. Liyangizwa? So iplani kaSathane esiwe ezulwini wayelwela ukuthi uAdamu nxa eqeda ukudla isihlahla lesi esokwazi okuhle lokubi ahlayeqele lesi esekuphila ingunaphakade. Ngani? Wayele plan yokuthi uAdam lo Eva nxa sebesesonweni bangadla lesi bazaphila ingunaphakade besesonweni. Ngifuna bazwe ubuhlungu bengafi ngoba lesi isihlahla sokuphila. So ukufa kwakuyifavor esayenzelwayo ukuthi umuntu angajika-jika emhlabeni agula adinwe ahlutshwe zinhlupho uphunyuzwa yikufa. Uphunyuzwa yini umuntu? Yikufa. Ubusulala ubuthongo ngoba umhlaba sujika-jika. Liyangizwa? So uSathane iplani yakhe umlimi wayikhipha kwathunywa amakherubhi amabili. Ngingafunda uGenesis chapter 3 azolinda isihlahla lesi sahlala kwaze kwaphosa kwafika uZamcolo. uThixo uthe uZamcolo isono sesisinengi wathatha isihlahla lesi esesokuphila sasiwe ezulwini. Sifike ezulwini sisithi gqi amasango ezulu yisihlahla esiyafika sisidla. Hayi bandla kodwa ngalikho libona kodwa kuthiwa siyabe sesilungiswe kutsha sesidekorethwe kutsha ukudlula kuqala. Indaba yamila uAdamu basebeqotshwa kwesimini nxa beqotshwe esimini Genesis chapter 4 iBhayibhili ithi uAdamu wamazi umkakhe wangena laye engutsheni wasezithwala wasezala uKhayini. Liyangizwa? Siyabala amavesi lingazihluphi ngenzela ukuthi ngigijime ngesikhathi. Esezele uKhayini iBhayibhili ithi Sometimes ngihlala ngizitshela ukuthi okwenza uKhayini nebhale lo moya omubi wazalwa ngesikhathi sokukophotisana. Kanti ngiyakhumbula insimu yaseDeni yayilekhethe i1. So uthe bezala uKhayini kwakuvele kuthethiswana kubanga ukuthi wena usiyathathela isihlahla wena ngangutshelile wena uvele usiya ngaphi wena ungitshela ngihamba. Wawunjela nangihamba ungahambi la mkhona wakuthe singehlukana. So kuvele kuxatshanwa ukuthi sebeqotshiwe ensimini bahlala ngapha. So vele isisu loba sikhula siya kubo 9 months kakuna peace lapha ngikhaya bese kuzala uKhayini umedara. uKhayini ngayezalwa asikutshiye lapha abesekulala umfowabo. Ukufa kokuqala emhlabeni kwaba ngumzimba kaAbheli. Umnawo wakhe kabani kaKhayini. Yikho lapho esikhona namhla sifuna ukuthinta indaba ehluphayo masinyane ngamafitshane. Sifuna ukuthinta indaba ehluphayo okuthiwa yikufa. Ukufa kokuqala, ukufa kakudalwanga, ukufa kwabangelwa yikudla ini isihlahla. Sikhamba sonke kanti. So ukufa kokuqala okwaba khona emhlabeni kwakuyikufa kwaBheli. Kuthi uAdam lo Eva bebengakwazi ukufa kuyini. uKhayini uthe esegongotha umnawo wakhe bamthwala wabuya la endlini. Anti ngiyabe ngicabanga ukuthi maybe kwaba njalo. Bamnika iporridge, bathothi iporridge yageleza ngomlomo. uAbheli kakhulumi, uAbheli kaphenduli, uAbheli uphonga uvula amehlo. Bathi engxenye wathi sibe simbeke sima yami sipholo. Engxenye uzavuka. Babona kusasa hayi uAbheli kacabangi, uAbheli kakhulumi, uAbheli kadli. Babona 2 days impukani hawu into lesibola phela. Sibola phela into le. Yikukugebha igodi xa besiyabeka uAbheli yikukukholwa lokwazi ukuthi lokhu yikubizwa kuthiwa yikufa. Uyabona isihlahla esasidlayo nanku umphumela. uAbheli kasakhulumi, uAbheli kasaxoxela, uAbheli kasambale ekudleni. Yikho kubizwa kuthiwa yikufa. Likhona bakithi. So ukufa kokuqala okwaba khona nguAbheli nguye waba yikufa kokuqala. Genesis chapter 2 verse 7 asambela amavesi. Ngiyakwazi imondela ubala masinyane asambela amavesi. Genesis chapter 2 ivesi ngelika 7 fundi. Inkosi uNkulunkulu yasimbumba umuntu ngomhlabathi. Yamphefumulela umoya wokuphila emakhaleni akhe. Umuntu waba ngumuntu ophilayo. Namhla ngifuna ukuthi lingene eclassini handa sichumayeli namhla. Hayilanini. uNkulunkulu waseqeda ukudala umuntu waseguqa waphefumulela umoya wakhe emakhaleni. Liyangizwa? Umoya kaNkulunkulu wawuphefumula ngapha emakhaleni. Elesikhiwa lithi he became a living soul. Liyangizwa?
uAdamu kungakaphefumula umoya ubebizwa kuthiwa yisidumbu. Kakhulumi, kadli, kahambi, kacabangi, kenzi lutho until kuze kube lo moya ongena emakhaleni. Sihamba songani? Xa ungena emakhaleni umoya, Adamu waqalisa uthi angazi ukuthi ngihamba kanjani. Adamu waqalisa ukuthi seyinto enjani ephilayo. Adamu wasukuma, usukunyiswa yini? Inyama lo moya. Sihamba songani? Adamu waqalisa ukuhamba umuntu oyinyama lo moya. Liyangizwa? Nxa ehamba uAdamu usesidla, usekhuluma, usecabanga, ngumuntu. Khonokho kubizwa kuthiwa yini? Ngumuntu. Ucacile nje. So umuntu yinyama lo moya. Uthi kuthe phefumula umoya emakhaleni uthe uthethe ngaphi? Uthethe ngaphi? Kule ofisi, kule bhokisi, kule baruni, kule khabothi. IBhayibheli lithi umlimu wathatha uAdamu. Ngifuna likuzwe kucace ngoba indaba leyahlupha le. Walalisa uAdamu, umlimu wakhothama, wafika emakhaleni kaAdamu, wathi uAdamu waqalisa ukuthi alizwa. Waba yini? Umuntu. uNkulunkulu ofana naye angakhipha umoya emakhaleni, uAdamu yenze njani? Benze njani uAdamu? Uba yisidumbu. Sebuyela futhi, kasadli, kasakhulumi, kasacabangi. Intshumayelo isiphelile phela. Ukufa yireverse yokukhitshwa kwani komoya ngaphi? Emuntwini. Yakuzanti? Right. Ye ukuvula uRomans chapter 5 verse 12. Romans chapter 5 verse 12. So umuntu okwenza umuntu abe ngumuntu yinyama lani. Umoya uyakhulunywa ukuthi ukhitshwa nini? Uyabhala idate. Anti be futhi Romans 5 verse 12 futhi. Ngakho-ke njengalokhu isono sangena emhlabeni ngamuntu munye, Right. nangesono wangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwabehlela abantu bonke, Yeah. ngoba bonke bonile. Right. First Thessalonians 4 verse 18. Uvulela lelandelayo. IBhayibheli lithi isono sangena ngoAdamu. Engena ngesono uAdamu wayeve ngabalwa, uyeva ngabalwa ngoba kasuye watshela umlayo ukuthi sihlala. uAdamu nxa ikufa kungena wayengakwanisa ukustopha. Ukufa kustopha kuphela nguJesu mzwane kuya. Ngiyangizwa bakithi sikhona lapha sonke simelele ukwenze njani bantu? Ukufa kuyakhetha isize. Kuyakhetha umbala. Kuyakhetha ilokuzeni iweight. Ilanga lakho lingafika uyenze njani? Bathi siyakholwa yini ukuthi siyafa? Ngoba mina ngabona ukufa okungaloywanga. Umuntu ngazawe uloyiwe, angachaya imota uloyiwe, angenzi accident uloyiwe. Siyakholwa yini ukuthi ilanga lakho lingafika uyafa? IBhayibheli ilisisithini kuThesalonika engakabali. Abantu baseThesalonika kuthiwa amaKristu ayesifa kakhulu endaweni yaseThesalonika. Bamangala ukuthi safa kangaka, thina sikholwa indaba. uPaul abese babhalela kuThesalonika abesesithini futhi? Kasithandi bazalwane, ukuba lingabila kwazi ngalabo asebefile, ukuze lingajabuki njengabanye abangelalo ithemba. U14 uthe ngoba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa, wabuya wavuka, ngokunjalo-ke uNkulunkulu uzabavusa ngaye uJesu labo asebefile. Ibandla lithini bakithi? Uthi yena uPawuli bazalwane, nxa sisemhlabeni labakhonzayo bayafa, labalungileyo bayafa, labangakhonziyo bayafa.
labangalandaba loThixo bayafa, labathethisa uNkulunkulu bayafa. Umahluko uzabakhona sokuvukwa. Khathesi kuyafanana. Lengizwe bazalwane, labazalwane siyabangcwaba, abasebenzela uThixo siyabangcwaba, lathi abatshumayeli siyafa. Indaba kayikho ekufeni, indaba isekubhenkeni impilo yokukholwa. Ngoba one day abafileyo baza njani bantu? Bazavuka. Yilithemba lamakholwayo. Amen. Nyakwazi phambi kwami lapha kulentandane, kunabafelokazi, kunabatshiywe ngabantwana babo kabuhlungu. Nxa ngikhuluma ngokufa kuyathophela, kuyavuka amanxeba. Ngizokunika ithemba ntambama, asiphelele emathuneni. Hayi, okunginika igunya lokutshumayela phambi kwenu yikuthi ukufa kwanqotshwa. One day amathuna azavuleka, abafileyo bavuka. Ibandla likhona? So ngicela ukuthi uvula ulokuzeni uPsalms 115 ivesi ngu17 no18. So abafileyo nxa bese benele emathuneni, iBhayibhili libabhenkile, ilizwi libabhenkile. Abanengi sizavuka singaphindi sife futhi. But as long silapha kwelanga, ivinulungu okunganani uyafa. Kucacile nti undivesi abafileyo kabayidumisi inkosi. Bamba khona. Abafileyo ngabanjani bantu? Hayi ngabadumisa inkosi. Uyakwazi ukuthi abantu bayatshela namanguzo kuthiwe bekikwenyimfa emalangeni. Omunye umfundisi ejumayela wathi siyabonga ukuthi sefile, lingakhali kakhulu ngoba lapha khona sethokoza. Hayi uhamba phezulu kwegolide ngathi ngabe liqiniso phela nathana amaphoyizeni. Asinathini sonke amaphoyizeni sihambe ezulwini, sihambe phezulu kwegolide. Kubona ukuthi loba ngakunika ipoison kathesi, ngithi nathi uyethokoza phezulu kwegolide, uyakukholwa nakho. Hayi ezulwini kathesi lingamhluphi, lingakhali kakhulu, lizamvalela ezulwini sethokoza. Selabo Abraham, selabo uNkulunkulu sebesidla amaqabo. Ngabe safa kudala phela. Ngabe kwaqala mina vele ukuthi ngife, ngithi mbulalani ngife ngifuna ukuhlala noAbraham. Hayi, abantu balevangeli lingalamavesi. Ezulwini akulavigoroni yokuhamba. Hayi, abafileyo iBhayibhili lithi kabayidumisi ini bantu? Inkosi. Funda. Ngakho loyedwa wabo abehlela elizweni labafileyo oyidumisayo. Hayi bandla kalikho bantu. Ngakho ofayo odumisa inkosi. Funda. Kodwa thina siza kuyibonga inkosi kusukela kulesi sikhathi kuze kube nini. Ibandla lithini? Psalms 146 verse 3 and 4. Ithi yena thina abaphilayo yithe silelungelo, yithe silamandla okudumisa inkosi. Thina yithe siphiwe i-opportunity siphila ukuthi sidumise inkosi. Uzwa abantu besithi asimhlabeleni number 40 wayeyithanda. Wayenjani bantu? Layihlabela yini esayithanda? Alihlabelani. Aze lihlabele engcwabeni, lihlabele uzwa abantwana sebekhala bethi hayi lingahlabele yinye. Umama wayethatha unumber 3. Unumber 2 bantwana namhlabelela. Ugogo, hayi. Selifuna ukuthi esefile lithi kahlatshele unumber 2. Unumber 2 kahlatshele ugogo esanjani bantu? Esaphila limhlabele daily ugogo ephila ayizingela ngomthamo. Ngoba nima befile abayidumisa inkosi. Futhi verse Psalms 146 ivesi ngeka3 no4. Funda mzana. Lingathembi izikhulu zomuntu okungekho kuye usizo. Lapho esesifa iyabuyela emhlabathini. Ngalolo suku amacebo akhe ayaphela. Hayi bandla kalikho bakithi. Kuthiwa singathemba amakhosi omhlaba, singathemba abazali, singathemba ogogo, singathemba omkethu, njana besifa lemcabango yabo lamaplani abo aphelela khonapho. Ibandla kalikho bakithi. Yakwazi ukuthi emathuneni lapho engikhona emngcwabeni phakathi kweviki la ngabona amathuna ngawakhangela. Mina phela ngiyahle ngivuke kwami vele ungathi ngishumayele kulamathuna. Ngoba bengikhuluma ngakhangela batshela abantu ukuthi lawa iwe sikhuluma ngawo lawa amathuna lawa mangcwaba lawa.
lawo esikhuluma ngawo lawo. Ngathi liyakwazi ukuthi ungafika eMvuthwa, ungafika number 6, balala abantu ababenamaplani. Amaplani amakhulu ayenganceda imuli, balala lawo. Amaplani. Kwasala thina esiphilayo, yithi esiplanayo. Nxa ubaba wakho ehloko ukuthengela isicathulo ephila ethuneni walala le mali yesicathulo. Kasatheni. Imali alikhona. So Adam lo Eva ukufa lokho kwangenayo kwa-affecta sonke ukufa lokho. Funda ivesi mzali. Ungisuqedile? Yeah. All right. Funda. Psalms 89 verse 48. Usayivula leyana. Lalela. Ithe yona iBhayibheli. Amacebo abo lamaplani abo bahambe lakho ebangcwabeni. Nxa kulento zwanini la. Nxa kulento engafuni ukungcwatshwa empilweni yomuntu i-character yakho. Liyakwazi ukuthi abantu even ngaze sikungcwabe sibuye sihlabele ebhasini uyezwa bethi bakithi shwa saze salahlekelwa. Even wena ungaba le 10 years wafa. Wena ungaba le 10 years wafa baba Ndimande yenza ngawe example ngoba nguwe ngikwaziyo. Ubaba Ndimande angafa 10 years kudala abantu ngabedlule yadina abantu babohlala lapho wayethanda abafazi. Yena ule 10 years kanjani? Wasechiya ini. Wachika into engasoze yangcwatshwa i-character yakho. Bazayibabaza sekade wabole emathuneni. Bebesithi umama wayehlala kulunya. Mama lo wayelomoya omubi yathi yakhe wayengafuni layo. Wayeyithanyela ilanga lonke linganyathela nthanyele wafa. Wachiya imaki yokuthanyela iyadi. Into engangcwatshwayo i-character yomuntu. Funda ivesi. Amakubo 89 verse 48 iBhayibheli. Ngubani ongaphila ukuphela angaboni ukufa na? Ngubani olamandla okukhulula umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo na? Ngubani ongaphila kokuphela? 1 Corinthians 29 verse 15. Ngubani ongaphila kokuphela? Alina bazalwane linakalizo kunayo. Kulabantu abake baphile emhlabeni esasicabanga ukuthi kabafi. Bafa amasingazi, bafa abantu abadumileyo emhlabeni esasibazi ukuthi angabamba. Ngensuku zethu thina sagide emaphathini, sasinama-musician esasibakhonza, esasithi singezwa ngaba ngavela tshaya ingoma yakhe, sasizitshela ukuthi uyaphila ingunaphakade. Bafa abahlabelela abadumayo, bafa ama-actors esasibakopa le dress code. Umuntu agqoke njenge-actor, agqoke njenge-musician. Bafa ama-minister, bafa ama-governor, bafa ama-president esasibathembile. Bafa. iBhayibheli lithi ngubani ongafiyo? Ngubani? Ngabe kuthi impilo iyathengwa eCity Council ngabe abaningi safa. Ngabe ibhadalelwa njengamanzi ngabe safa. Lesikwelede esilaso kuCity Council ngabe safa. Kodwa umlimu bayafa banento zabo kusalonjwatshara. Ngokukufa kakukhethi. Lekele balivile emulini umlimu uyavuma ukuthi ama-breadwinner wonke afe kusale kuphela uDamtirili. Umama khala athi bakithi ngaboDamtirili ngabe yibo abahambe ukukhala abantu basala ubani ulimade hayi awungikhetheli mina. Usuku lakhe lungakwani uyenze njani bantu? Uyafa. Uzasala kuphela labantwana benjengu. Alizwana. Usale kuphela labenjengu labangalaleli abachapha amafensi ama-breadwinner wonke alale. Isaya chapter 29 verse 15. Ithi nasingabe emzini phambi kwakho lezihambi njengabo bonke okhokho bethu. Insuku zethu emhlabeni sinjengesithunzi. Kasihlali kokuphela. Hayi ndubala kuhle njani mondela sowenza umoya wami ube phezulu. Uthi yena thina abantu nxa bephila sinjengesithunzi. Isithunzi siyabonga ukuthi chazi. Uzabona sisekho. Umuntu ufa njengokuhamba kwamagetsi. Lakini kunanzelele ukuthi omunye kuyebe ngathi amagetsi ahambile ube lapha bakithi. Udlule lapha bakithi unalokhu la. Evela thenga imphinda yakhe lapha. Wadlula khonapha wangikhulumisa. Ithe senjani? Bathi sefile.
yikho nxa sesitshumayela sithi hlala ulindile. Alizwa asosikhathi samagraji, ngiyangizwa kathesi, asosikhathi sokuthi ngizalungisa kusasa, hayi ngizathi sengimtshela, hayi ngizathi sengimxolisa. Hlala vele impilo yakho isettled labantu bonke, hambe lungisa namhlanje ntambama, ngoba kawukwazi ungasibona ungasidli. Silamunye umama esahlala naye ngale ngithe lokuzeni line yangithi sahlala naye, umama wami wapheka irice yakhe, waroast chicken, wapheka butternut, wapheka beetroot, wayenza 7 colors, wachitheka amanzi. Wathi mana ngiyedobha isikorobho, ephuma nje emnyango watshelela, wawela emnyango wafa, 7 colors ingakaphako. Khonokho kubizwa kuthiwa yikufa. Ulokhu usabalisa ukuthi ngizathi sengiqolisa, hayi ngizathi sengikhuluma naye, hayi ngizathi ngiphiwe elinye ithuba. Alikho loleni ngimi phambi kwakho, yili thubo lami lokulungisa njengamakhapulusi. Yinto abantu ekuzaba nzima ukusindiswa, ngoba sihlala sinamagradi akudala ntolontolo apha ile endlini. So loku umkhangela umuntu wakhona uyavukula wale wakutshiya wahlala emagwegwe, wazala waphenduka, kawuqoni kawuthini wena, vele ulamagraji. Lina liyakwazi umuntu olegraji anti mina ngeke nayiphila impilo le, uba leqhubela isuka lapho iyabhoda ngomhlanje. So nxa iphefumulo ngani ule-asima uyabuya nizokuma lapha, so ivinelele busuku, so uyabuze ephefumulo ungani kulento ehabha emzimbeni, so umsuku ngiyakhuleka ntambama, ukufa kakunalanga kakunasikhathi, uyakufa unjalo lenkomo kaDoka. Hambe lungisa. Forgiving is a divine spirit. Amen. Asikuphiwa vele impilo yethu ukuthethelela kakukho kithi. Hambe ezile ukuthi ukukhulekela ukuthi mnini lokho engakwenzwayo kudinga izwi lodwa lingenele, ngoba ngifuna ukufa ngiclean. Singaze sikugqokisa imfomo kaDoka sisinakade beqhubeka isuka ngayo, awusindiseki. So iBhayibheli Job chapter 21 futhi 23:36 if Job 21:23-26 sibale ibandla kodwa likhona. Job chapter 21 abafuna amavesi sizawathola lapha. Job chapter 21 verse 23 kuya ku-26 futhi lalela le verse. Omunye uyafa esaphile kuhle, ezinzile elokuthula, umzimba wakhe uzimukile, umkanto wamathambo akhe umanzi. Lomunye mana mondela, omunye ufa ezimukile, imthambo yakhe yemkanto umanzi. Phakathi kamama yena uvivi nxa inyathelo soyisithi di elayini uthole baba bechile bethi kanti umkabanina lo, kanti umfazi kabanina lo, kanti umfazi lo wathathwa ubanina lo. Ilanga lithi lithole uzothi kasekho iyelo bholi likamama elabelungisa inwele yazilithi nalihamba so linyathela so kuzwakale phasi, so uzokuthi ngumakhumane likhona nje, uzokuthiwa ngumamphana ngumangwenya lo. Ilanga lithi lisiyaphuma uzothweka phaphama. Ulele busuku wanganjani bantu, wangavuki. Sasilomunye umzalwane esasila ekhemiting enyama endlovu, bahlabela i-church kwaye iyakhipha abantu ngesandi sebehamba. Umama lwana wafika endlini wawathi washeni yakhe yonke ekhemiting, wafica kulamanzi kuyisandi, waqeda ukuwathi wayenza itara cleaning. Ngathi ukuthi mavele ekhemiting lo moya lwana ukuwathi ingubo wathi impahla wenze konke amatara cleaning. Ngemande kavukanga ekuseni abantwana nxa besithi mama vuka, umama kavukanga. Yaba ekhemiting yokucina, yaba iwashini yokucina, alingizwana. Empilweni lesesilayo kathesi kulezi insuku, hlala izinto zakho zonke zi-right. Even lo mkakho ungavuma emsebenzini sithi liyalungisa ntambama kabuyi. Kodwa nitshiyeni njani bantu? Uza kuncedisa ungathi hayi ugogo zambona sembuyile. Fundi qedisa ivesi.
lo munye afe umoya wakhe usebuhlungwini ye engazange adle okuhle right balala phansi emhlabeni bobabili bengakalali lo munye uyafa umoya wakhe ubuhlungu lo munye uyafa indlu kuwindow lefu lo munye liyakwazi ukuthi ukufa kubuhlungu ekuthini so uyafa anti ungakafi asithi ungakafi uyafundisa abantu bakho bafundise bapase bagraduate bathi bayaqala nje ukusebenza alengizwana bathi bayaqala umunye sengunesi omunye sengupilot omunye sengumakanika ufe yabona ukufa ukuthi kubuhlungu omamncane omamdala abangadlanga izithuku alengizwana izithukuthuku zakho mama ufundisa abantwana zidliwa ngabanawo wakho wena sowafa basale bechadisa belobolisa yikho lapho kufa kubuhlungu khona yikho kwenza abantu bavukela umlimo bathi mlimo sure why me mlimo sure why uvuma sithe thina umuntu ufa ngoba isikhathi sakhe sesinjani sesifikile omunye uyafa indlu siphela omunye uyafa siphelile wafaka ama-tiles wafaka konke waqeda esithi uyahlala inyanga le ukufa sokukhonapho indlu basale beyithengisa kusale kubamba yonke into wena mnikazi yikho phela mina ngingasekhuluma namaKrestu ngithi kanti manje wena uphilelana emhlabeni kuyini okunye ozakwenza nje uzakufa ungakufa uyachiya imbiza seDubai basala banawo ko befaka emlilweni angikwazi bazalwane ukufa kukhona kureal but silekhaya elitsha lo mzimba liyakwazi ukuthi silomunye asuze ngiqambe lo angifuni ukumqamba ngoba useduze kakhulu ubaba lo wayelo mngakhi nabantu bakhe babe se-States abanye UK abanye ngaphi Australia ngaphi ekhulisile sithi bezidlela lo umngakhi ongumama wabe sifa sefile umngakhelwana wafa sibili property kule zitofu lezane ezeglass yabona isitofu lezane ezeglass ezingala plate ezingabona iplate esiphonga kuba yimpama nje indawo yonke nje akukani ukuthi iplate yiphi wayelema fitted kulama TV yasemdulini yonke into property ungayiqamba kwakubuhle endlini yakufaka ama-tiles kulama insutu ema-bedroom ama-insutu wabe sifa umama sefile umama ukhulu wayesengumuntu ongathi sekhula nje ukhulu wahlala watshela abantwana hayi mina sokumele ngithathe abantwana bathi haya kuyenza ukuthi uthathe baba vele sinejela wathi nalikhathala phela ngiyagcinwa manje ngifuna umngane abantwana ekucineni bavuma ukhulu wabe siyathatha unkazana emakhaya alizwanga bakithi usisinyana emakhaya wabuya lo sisinyana kuthiwa wathi kusisinyana hayi mntanami mina kimi ngabuya le endibheki izinto vele zikhona alizwanga ebesemtshengisa ukuthi isitofu lesi silayithwa so esathiwa ngumama wayengafuni ukusebenzela umlimi esitobhizi mina ukuthi kuphela alilathani ngebhizinisi yeDubai siyathenga izitofu zisala zihlalwa ngabangazisebenzelanga uyakwazi ukuthi umuntu ongayisebenzelanga into kayizweli ubuhlungu inyanga yathi siyaphela izivalo ze-wardrobe zemsezifile amakhabothi engasenazivalo konke sokubotshwe ngamawaya Alright, sit packet have a busy cleaning room divider. You would really understand in a busy cleaner, tiles. We are what you will see for one mammas are much agitated. A very kaya to get correct and go to have such a small man. What you said, see, I follow Cosinja, you want to see what she. Oh, when to not seven, we are Fujan. Uchiye le ndoda leyo hlala uyibambela ifoni udinga amanamba ama-girlfriend uyafunjani bantu uchiye esebenzisane zihlale wesungabula i-BP yakhe ugirlfriend atabuyendele esikhoma athi asowahamba phela lwani kabula nto ongayilindi emhlabeni hayi bandlakalikho bantu yitho le ndoda akayilindwa asonkomo ehlala idingwa naye kumele ibekwazi ukuthi uyakwazi ukuthi ungabona usufona usubuza uba ukuthi kanti lingazi ulohlupho ngoba yena ngokwakhe kumele abekwazi ukuthi abe konke siyafa sinjani bantu
Sikuthiye kuyasala gqithisa e7 ngene emhlabathini. balala phansi emhlabeni bobabili lempethu ziba sibekele. Hayi bandla kalikho bantu. Balala emhlabathini uLendiloti leLoja bonke balala emhlabathini. Hayi bandla kodwa likhona. iLendiloti lobani bantu? leLoja bonke bangafa balala emhlabathini efananayo. Umaneja nesisebenzi balala emhlabathini efananayo. Impethu ezidlula eLendiloti izimpethu ezidla iLoja. Impethu ezidla umaneja izimpethu ezidla isisebenzi. Kakulongone kufeni. Impethu ezidla upresident yize sidla abantu bakhe abakhangeleyo. Impethu ezidla uchief. Kabula engcwabeni ukuthi kuthiwa kule mpethu ezingcono bhadalani bakithi hambani ebhadala konyakatho kulabafuna ukudliwa impethu ezingcono. Hayi nxa sesiphansi emhlabathini impethu sidla wonke umuntu. Ecclesiastes 9 9 verse 5 phela kwathi vele usipho 9 verse 5 but vele sesiqeda lapha fundena le 9 verse 5 uMtshumayeli chapter 9 verse 5 kuthi yena ngoba abaphilayo bayazi ukuthi bazakufa kodwa abafileyo kabazi lutho. Abakwazi ukuthi bazakufa ngabanjani. Ingenezwa ukuthi abale BP bayafa, abale chukela bayafa, abale cancer bayafa. Hayi umuntu kabulawa ngumkhuhlane ubulawa ukuthi uyaphila. Ezange uphile uyafa. Yikubona usifa kwe-accident ungagulanga ngoba uyafa. So ukugula kabulali umuntu. Yikho libona abanye begula ama-20 years, 15 years. Wena ungaguli. Bafe bonke elayinini bakuchiye lokugula. Gule 2025 bafe bonke bakuchiye ngani ngoba umlimo isuku lwakho aluka. Futhi Kabaselawo umvuzo. Kabasakhunjulwa. Lena ibandla kalikho. Abafileyo kabaselani? Kabasela umvuzo. Kabasela kokwethiwa phasi kwelanga ubusuyibali. Futhi. Uthando lwabo Right. lenzonjo yabo Right. lobona wabo Right. sekubhubhile. Kabasayi kuba khona kulokho okwenziwa ngaphansi kwelanga. Hayi bandla kalikho ivesi yacaca le. Abafileyo kababizwa kuma-meeting ngaphansi kwelanga. Nxa lisenza ama-meeting ngalibavusi. Kalihambe ezibayeni. Kalihambe ukuyabatshela ukuthi mama sengisiyagraduata. Mama ngicela ukuthi unginike indlela sengisiyakhuthelwa sengisiyakwenda. iBhayibhili lithi abafileyo kababizwa kulokho okwenziwa phansi kwelanga. Angazi ngikhuluma labantu la. Abantu bahlupha abafileyo. Silezimuli esigijima zisiyakhuluma nabafileyo. Uthola abafileyo behlutshwa. Uvesi umutheni. Mana ngikhulume ngekhanda. Uvesi umutheni mana ngikhulume ngekhanda. Ubusuku lokhuza. Lo 12 ngizamkhuluma ngekhanda. John chapter 11 bese siye emaphethelweni. Lalela. Uvesi umutheni. Uthi lokho kwenzayo kwenze ngamandla usaphila. Ngoba lapho yakhona kakula mpilo. Abathandanayo kabathandane kathesi besaphila. Bayekele ukukhisa izidumbu bakithi. Asiyekeleni ukukhisa izidumbu. Hambani liyekhisana liphila. Kube lama-response. Angazumbe ngiyakhuluma bakithi. Abantu ngabekhisana kuba nama-response bantu. Kuba lobiselo omunye, kube loniko omunye. But esidumbini bantu. Esidumbini ngaze ukhisa umuntu oyisidumbu. Kabula return. Angazumbe yakuzwa bakithi. Abagcina abazali hambani liye kwenza liphila. Hambe ethengela ugogo amathenesi ephila. Alingizwa lina. Hambe egcina abazali bakho bephila. Hambe eletho lakho bephila. Mama nansi 2 in 1 kuyagodola. Umama athi ngiyabonga mntana memoyo edewa emageza ngoqhago ephila. Kathesi ubaba kuyahawula ubopha ibhanti ngengqoza. Wethu lekuthenga
ibhati le$3 kodwa ubhatala inyarado ye$10. Kuyinokuqalayo ukuphila lokufa. Abantu bayamangalisa ezimfeni. Phela kulemganu lenesiliva ele tibhoni, ile chicken roasted, ile salad. Shame. Lo menzelayo wamenzela yini ephila? Bamangalisa abantu ezimfeni uthola imfeko limangalisa. Uze kuthi mama ngiyambhalisa kudala mina. Ngambhalisa kudala mama ngiyambhadalela kwenyaratu engalachukela. Kuyinokuqala ichukela lonyaratu. Kuyinokuqala. Hawulu mama kokala magetsi. Eluvemvu hlale evalelwa amagetsi. Wena phela okungenza ngithumele so ukuthi inthumele le iyafika eAmerica izwanga. Le yarekhodwa le iyafika eUK ngitsho kini abase-UK, labase-America, labase-States, labase-Australia, labangaphi. Ake ligcine isitoko zenu bephila. Ingagada amaframachina uzothumela umntana kwe-UK. Simangale sithi wayelo mntana osemazweni umama oke ngala tennis evalelwa amagetsi. Shame. Wesabe God uzokuthemelela umntana kosegoli kuye ngalathi imali yokubuyela kana. Siphinde simchayele futhi imali yokuzokhala umzali. Uzokuthe bathe kabuye kuphela angeke ashela kale kana le mali yokubuyela. Kube sinceda ngani ukubuya? Akula lithi. Kungangcono usegoli, kungangcono useBotswana, gogo semfake R100 lana incane ethenga amatamatisi. Abantu kasenzi izinto siphila, lina abantwana abalapha hlonipha ugogo ephila. Thumela gezisa imganu, hambe watsha, hambe yenza okukwanisayo uphila. Amen. Ekona ukusihlupha lapho usitshintshe emathuneni. Hayi mama uMendoka usavumi. Hayi abanye abantu bayazonda abazalwane abazali abenegrudge lomzali ephila. Evele abaprofiti sebemtshela ukuthi uloya ngumamakho, uloya ngubabakho, ungasaye ekhaya. Uzothatha nemngcwabeni. Njengoba ephila vela sangumvakatshela. Asambeni sekwenza izinto siphila. Amen. Yanizwa bazalwane. Hambe thanda abazali bakho kukhanya ukuthi kawula but uyazama. Uyazamelela lawe, uyatsheleka, uyakhuzeka. Abanye abantu ivini benje bengama couples kabathandani bephila, ngamagrudge kuphela, yi-on off. Kabe kulokho kushana ngamandololwane omunye angafa. Sengibone ekhanya ukuthi ngangimthanda bakithi ukuthi shwaba le ngubo sembathile pretender ambani liyekwenza. Liphila. Amen. Bani exolelana liphila. Ibandla kodwa likhona. Asambeni siye kwenza siphila sisuka la asambeni siye kwenza. Abasemazweni sebenzela imuli yangakini, sebenzela odade wena ngilikhupha amagrudge, sebenzela abazali zama nyakothi imali kayikho, kayibambeki. Cupha nawe khona umzali wakho akhanye phela ukuthi nawe wakwaflyer. Abanye ababhizi bakhweza abazali namaframathina bebabiza umkhwezo wakho iBP. Ibandla kodwa likhona. Ibandla kodwa likhona. Limasenzele kahle. Libuka kugcini hambe tshintsha. Uzwile umuntu omthola yekela kuba rude, hambe kwenza uphila. Thanda abazali uphila. Batshela abantu umtshela umuntu gogo yakuthanda yasigogo so. Yazi nonza umama wami. Yazi nonza hambe kwenza khona. Hambe kwenza ugogo la yazi esibili ukuthi amzukulu wami uyandithanda. Asikwenzeni isiphila. Singabi sethenga amaflowers abhalwe gogo lala ngokuthula, mama lala ngokuthula. Ka ubhala inkalakathe 2 pages emngcwabeni sikumelele ubala into ezingekho. Wasitshiyela isizungu gogo besikukhala ubumthwalisa enzima ugogo ufe ngethukela le BP. Ufuthi uJohn Levin awukabali mana sibona ukuthi sithathe yiphi. John chapter 11 I think yekucina no-X then bese sivala. John chapter 11. John chapter 11 verse 25. Uthi uJesu wathi kuye verse 43. Verse 43. uJesu
uvusa uLazarus. Ufuna ukuthi lapha sibone ukuthi umuntu ofileyo uya ezulwini yini. Verse 43. Esethile lokhu wamemeza ngelizwi elikhulu. Right. Wathi Lazaro phuma. Right. Funda. Waphuma ofileyo ebothiwe izandla lenyawo ngamalembu. Right. Lobuso bakhe bugoqelwe ngelembu. Right. uJesu wathi kubo, mthumululeni limyekele ahambe. Hayi bandla likhona. iBhayibheli lithi uLazarus engcwatshiwe kukhevu. Kudala babengcwaba kukhevu. La lifika ligiqile lithe lifaka umuntu kukhevu. iBhayibheli lithi uJesu wasememeza wathi Lazaro phuma. uLazaro wayele 4 days efile. Ukuthi umuntu angafa kaya ezulwini. Umuntu angafa uba lapha khona. Ngoba ngabe uLazaro wayesezulwini kwakumele uJesu amemeza athi Lazaro phapha. uLazaro mjikeni. Atho kwenza uJesu angatsho njalo uLazaro kaya ngezulwini. uLazaro wayelokhe lapha ayekhona abesesithi umthukululeni limnike ukudla ahambe. Abaphilayo yiba bathukulula lo. Imoto efileyo ngakini lesebenza yikho ethela ifuel. Acts 2:29 uthi liba likaDavida lilokhe lilapha emhlabeni lichiyele mzali. Lichiyele bese si nasi bese ngifuna John 14 verse ngika 10. Funda ngaleyo. Job 14 verse ngika 10. Sibese sikhuleke. Funda. Ncwadi kaJobe. Right. Chapter 14 verse 10. Yeah. Jobe 14 verse 10. Yeah. Uthi kodwa umuntu uyafa aphele yebo. Uyaphela ungaphike. Fundi. Isiphelile. Yeah. Mara ngicheck it. Job chapter 14 verse 10. Fundi, hamba la. Njengamanzi athayo entibini Kumbe qala ukufunda u7. Funda u7 sibone. Ngoba kukhona ithemba esihlahleni uba siganyulwa. Right. Ukuthi sizabuya sihlume. Right. Lokuthi amahlumela aso kawayikuphela. Right. Buyela ku7 verse 9. 7 verse 9. 7 verse 9. Njengeyezi linyamalala liphele. Right. Kunjalo ke lo endaweni yabafileyo kaphumi futhi kaphindi abuyele emzini wakhe. Lendawo yakhe kayisayi kuba manzi. Ibandla likhona. Umuntu angafa kaphinda abuyele ngaphi? Emzini wakhe lemuli yakhe kayisozibe mazi. Ibandla kodwa likhona. Ufuna ukukhuleka ntambama. Labantu abathi umlimo kasincedisi. Likhona bazalwane. Mina indaba le ngikhulumayo ungayekela ukuyibamba ngendlela engichasise ngayo iza kuhlupha. Ngoba abantu abaningi indaba yokufa bayesaba kakhulu. Bayethuselwa kakhulu. Ngendaba yabafile, hayi mama uzondile, hayi okumenza adinwe, asithwalele ibhokisi aphumule vijana, asithi kunengo okwenziwayo kwabafileyo bona bengazi lutho. Umuntu ofileyo kazi lutho, umuntu ofileyo mina ngeke ngasebenza koDavs. Umuntu ofileyo uyafana lePaul lethi. Umuntu angafana lePaul. Kambe ngabhalela incwadi Paul. So ofileyo kanjani? Kazi lutho. Umlimi asenzele kahle ntambama. Ngifuna ukukhuleka labantu abathi mlimi ngicela ungincedise. Mina ngokwami. Xa ilanga lokufa lifika, ngicela ningifice ngilungisile. Ngicela nifice impilo yami ihlambulukile ilungisile. Ngabe ungumthandazo wakho, phakama sibe nomthandazo. Phakama sibe nomthandazo. Phakama sibe nomthandazo. Xa kuyisifiso sakho sokuthi ufuna ukulungisa, ube ready ukuthi ukufa xa ukufice ulungisile. Umlimi akwenzele kahle. Umlimi alibusise. uJesu nguye ozaqeda ukufa. iBhayibheli lithi ukufa uyachithwa ekucineni. Uyedwa kuphela uJesu olanda ukuzoqeda ukufa. Xa kungumthandazo wakho, kuyisifiso sakho esokuthi mlimi
Ngiyakucela isifiso sakho ukuthi ngingakafi Mlimu. Ngicela ukuthi impilo yami ihlambuluke. Ukwenza kwami kuqonde. Ukufa kungakangijumi. Ngicela ukuthi impilo yami ibe segcikeni kukhanya ukuthi vele ngisempilweni kanye nawe. uJesu nguye ozoqeda ukufa. Njalo uJesu efika ukufa kusayi kuba khona. Siyabe sisezulwini elitsha lomhlaba omutsha. Umlimali busisa lenzekayo. Ngiyakwazi ngakhuluma ngokufa ngithunuka inhliziyo zabantu. Abaningi basanda kukhala, abaningi bachiwe ngabantwana, omunye ngumfelakazi omutsha, inyembezi zisenhlizweni. Umlimi kakwelaphe ntambama, kakunika amandla okuqinisela. Wena ophilayo phila umuqonde. Ukwenzela ukuthi uJesu ebuya akukhumbule embusweni. Ukufa akusayi kuba khona uJesu nxa ebuya. uThixo uzakwesula inyembezi. Umlimi alenzele kahle, alibusise ngokusukuma kwenu. Phakathi kwethu silabantu akade benikela impilo zabo kuJesu, bephakamisa izandla bekhetha uJesu njengenkosi lomsindisi. Ngabe khona ntambama ngicela ukubona. Ngifuna ukukhuleka labo nsuku zonke lapho. Khuleka labo nsuku zonke. Nsuku zonke sesiyeqeda umlimi alibusise ngiyazibona izandla. Xa ukhona sethekelo onxusiweyo othi nami ngibuye ngokuqala namhla, ngicela laba abaphethi abaphakamisa izandla xa benikela impilo zabo kuJesu efaka isecurity yokubagcina bengakafi. La uyafisa ukubajoyina, phakamisa isandla sethekeli. Xa kuyisifiso sakho ntambama ukuthi ukufa kungakakujumi, ukufa kungakafiki kuwe, nansi impilo engiyiletha phambi kwakho. uJesu onika impilo. Xa ukhona phakamisa isandla. Xa ukhona uyisethekelo kuye namhla, inkosi ikwenzele kahle. Xa ukhona uyisethekelo kuye namhla, ofisayo ukuthi umlimi akuphathise, akwenzele kahle. Ukufa kungakakujumi, ukufa kungakakuqoqodeli, ube ready ukunikela impilo yakho kuJesu. Isitanze esisodwa sihlatshelwa abafuna ukuphakamisa bephakamisa. Xa ukhona sethekeli othi ukufa lokho okukhulunywayo, mina ngingakafi, ngicela ukuthi impilo yami ngiyinikele kuJesu. Ngiyafona isandla umlimi akunisise. Phela ama-asha ancedise, athathe izandla libuyele nasemuva ngale siyethola umthandazo. Xa ukhona omunye phakamisa isandla, inkosi wenzele kahle. Inkosi wenzele kahle. Siyabonga ama-asha. Ukhona yini omunye oyisethekeli othi nanti ibizo olokwamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Ukufa kungakandijumi, ngicela ukunikela impilo yami kuJesu. Ingoma lezi ezihlatshelwayo zingakahlatshelwa empilweni yami, sengifile. Nanti ithuba lokubhalisa ukunikela impilo kuJesu. Khona yini ntambama? Siyabonga sicimezeni, siyabonga sicimezeni sonke. Ngiyabizwa okokuqina. Ukhona yini isethekeli? Ukufa lokhu esikhuluma ngakho kuyavuka kukhona. Ungalala ntambama umlimi akubusise. Nangalasha laphana nasani isandla. Asicimezeni ibandla lisemthandazweni. Ukhona omunye phakamisa isandla othi mina ukufa kungakajumi, ukufa kungakabi khona, ngicela ukunikela impilo yami kuJesu. Ngicela ukulalela engalweni zikaJesu onguye lamandla okungivusa ekucineni. Ukhona yini ntambama olomthandazo njalo othi mina njengesethekeli benginxusiwe, kodwa ngiyakwazi ukuthi ukufa kusemuntwini wonke, ngingakafi. Nanti ilizwi libuye mahara. Ngicela ukunikela impilo yami kuJesu. Ngicela ukulala esandleni sikaJesu. Loba ngingafa ngilele kuJesu, kuzaba lula ukuthi ekucine nangivuse. Umthandazo wakho yini sethekeli? Phakamisa isandla ntambama. Phakamisa isandla ntambama. Phakamisa isandla ntambama. Othi mina ngiyafisa ukunikela impilo yami kuJesu. Ngiyafisa ukulungisa indaba zami loJesu. Kulabanye ntambama efuna ukukhuleka labo abathi bona mina lokho ekwafiwayo acimezeni. Mina ngiyamphupha mama, mina ngiyamphupha baba, uyakhulume nami. Ngiyamphupha umkami, ngiyamphupha ugogo. Ngicela izulu lingikhulule ntambama, ngoba abafileyo kabazilutho, abafileyo kasixoxi labo, abafileyo basendaweni yabafileyo. Xa une challenge enjalo ntambama odinga umthandazo wokukhululwa ukuthi mina abafileyo ngiyabaphupha, ngiyamphupha ekhuluma nami, ngiyamphupha engilayela. Ngicela umlimi angikhulule ukuze ngibe lamandla okukhululeka. Xa kungumthandazo wakho phakamisa isandla. Ibandla licimezile. Bakhona abahlutshwa ngabafileyo abadinga ukukhulekelwa ntambama. Bakhona abahlutshwa ngabafileyo abadinga ukukhululwa ntambama. Wena uyakhuluma nabafileyo. Abafileyo bayakubiza kwesinye isikhathi. Abafileyo bayaxoxa lawe. Kodwa ntambama sizwile ukuthi abafileyo kabazilutho, ngoba wena ukhuluma labantu abayisibhoko. Iingilosi ezaxotsha ezulwini yize eziyimithetho izihlobo zakho. Udinga ukukhululwa ntambama. Phakamisa isandla ngifuna ukukhuleka lawo. Phakamisa isandla. Babo ingcwele ohlala ekhaya ezulwini,
Siyabonga abantu abakuzinikela ntambama befuna ukulamulelwa nguwe kwabafileyo. Siyabonga mlimi ukuthi nguwe wedwa kuphela ongasilamulela kwabafileyo, ngoba siyakwazi ukuthi abaphilayo bayakufa. Ilanga lokufa lingakabuyi, ilanga lingakatshoni, ilanga lokuthutha lingakabuyi, vuma impilo zethu zihlambuluke komunye. Susa amagraji, susa izindaba ezindala, sinike ukuthandana lokubambana. Nampa abantu bakho abahlutshwa ngabafileyo, siyakhuza imoya yabafileyo, imoya yengilosi ezaqotshwe ezulwini, imoya yabafileyo evuswe empilweni zethu. Abafileyo beqoqa lathi, abafileyo bekhuluma lathi, abafileyo besilayela. Cela ukukhululwa ngegama lenkosi uJesu. Khulula abantu abakho mlimi, izandla nanzi ziphakeme. Cela ubakhulula abantu abakho, hamba lathi usiphelekezele. Ukufa kungakasijumi. Abanye ngaba yi-effort yokucina, abanye lingaba liviki lokugcina. Kasikwazi ukufa kakuzili muntu. La menjumayelayo ingangapheli crusade senifile. Indaba kayikho ekufeni, indaba isekuvukeni. Lapho indodana yomuntu isiza iqhaqha isibhakabhaka izoqeda ukufa. Vuma sibe khona ngoba lathi usiphelekezele, usibusise, usiqinise. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga, sihlaleni phansi. Siyabonga, sihlaleni phansi. Inkosi ilenzele kahle, ibandla lithini? Namhla ngathi siphuzile bijana ukuqeda. Kulezinye intshumayelo sometimes ezidinga ukuthi zithathe isikhathi. Anti libonile lapho kwesinye isikhathi bengiphangisa 7:10 ngiyakusengiqedile. But kulokunye okudinga ukuthi kuchasiswe ngenye ivesi, kuchasiswe ngenye ivesi ukuze kuzwisiseke. Umlimi aliphathise nxa sesihamba singatshiyani, asihambeni ngobuningi bethu. Umlimi asenzele kahle, umlimi asigcine, asilondoloze, sibe nokulala okuhle. Amen. Amen. Sithandwa sibonga inkonzo zethu zanamhlanje ziphelela lapho. Yilezi memezelo ezimbili. Ucelakala kusasa omama bonke bangadoka bagqoka amafomu. 9 o'clock babe sebelapha kuzangena ku-witnessing. Ngivaleli lawo ngizahlala khathi mina ngala fomu. Vuya lawe liyakuzwa yini. Kusasa ngenze into bayelizaniza abantu ngizahamba njalo. Yingela fomu la vuya la kuba yomama kusasa lingene kahle. Ku-witnessing kanti ngo-5 o'clock eprabheni ntambama ikhona emabhentshini lapho. Kasihlanganeni tholakala khona kuzo zonke indawo. Khathesi ngizabe sena kubahlabelisi behlabelisa ingoma sisehlukane. I-church choir celesali bonke amalungu e-church choir bebuye bezohlangana lapha bengaphumi. Number 12. Muga kuthala moya